Tiana so me mwakwa Badwam TV Badwam Health Tips so me di de afia amankwa tamaklo me de asede ma endpoint homeopathic clinic na da Roma na dwumadi ye de ebro ya rebie hawadwen frɛ endpoint homeopathic clinic na on show fano sa wo personal doctor ne mu mwahye no so se free scan and memma no prostate no endpoint guso ye ema infection how I do it me see wa wo ho kwan me sro jebreko endpoint na ko check dipadua no ho se bibia ye kama na friend was 0244867068 na wo twi nkomo be na yedi e say anemia in pregnancy oba wonyima omoja so atie ehun sunsun so ne te say na wo sa condition go ti fie anaso wa hospital ehun komo ena na wo twi nyina kan ho na yedi menuaba Adom dobe wono ewa Adabaka polyclinic ono enene yene no ebedi nkomo na otwi mu nyina oba beboye oba kwa me mu akwaba na bibia aboko de ya mi Adom boko de nyame ase papa na otwi yeda ase o se oni eba bedi nkomo afa anemia in pregnancy iti bodo to fama ye kasa anemia in pregnancy a condition be ya okay anemia in pregnancy ye condition bi a wopotoka sem no ye kede low hemoglobin level shede umoja nu wo fom moja dodo na obanyima oide onya no owo fom oye less than 11 enyima oide umoja nu okosora obro 11 do but obi ni di wo less than 11 adikunti a obandam ni de ade a oma moja nu mudru na nu mu yedru no wa tochima kakra ya frɛ bibi red blood cell ye ni mbuewu mbo maru ono na ozeba oye protein type ahondi wom ono ma osua oxygen ahunje ha wa ye beje ahun mojari diffusani weye mo ha wa ahunje ni na ate no se red blood cell no wo foma ono na o ma ye moje no so no de to na o chede ahunzi na oido onya hemoglobin level, that's a protein na ye nya wo red blood cell no mu no owo fom nti no pimfo no obi onyem no onya dodo na o se de onya no wow ba we no mo record mo me pa chonyo na oye yara oye hu ankasa ye because ande se enya oha awankasa mami no oha abofo na wo ye mu so it obi ti me ba na aka say wo ya anemic pregnant woman no bias wo ya anemic ni moja wo fom me pa chonje ebi o mpen bebre no 74% of here emba no ebi o ha ye nyima ye moja wo fom dada ye nim o san de ye ntan kwa yaresa bi enko ye nsohwe ewo ye nipadue no mu odu baby o de ye nhwehwe ewo wo nipadue no ehu de o mi nipadue yi ahonzi won bibia kodo pepepa ba impen bebre no ye nye da me nhwehwe no na afi so nyinse bebre no o ya apofim nyinse ye mboa ye hu aha nti sanka bobua wo hu a ebe ye nhwehwe mi na ehu de omumoje no wo foma na wo so ansa na nyinse ya aba but arefim nyinse nti oma bebre na no ansa na obenyim na ne moje wo fom dada ansa na and also say a serious very serious oha adwen oha maami no wankasa wa honze na abofra na onyi wo yem no so oha ne pa embrema ho kwan ya ye be kase edru na wotwe mu ye bedru ho na ye hu enti no ho tofa na ya body akye anemia in pregnancy mame Adom dobe na wacheche mu Adabaka polyclinic kan ho na wotwe mu nkomo a ye die no ntie ne wabodi nyina atofa ede amaye wochena enkwane ahoden wo ho a ye beto so ne mum mame na endpoint homeopathic hospital na clinic for me no mase won madaro management de ebro fano sa wo personal doctor na bibi nkoye wo apomudin mu a ofre doctor wo 0244867068 obejo so wochena enkwane ahoden wo ho a ebesehia